Mong belhatin narang komplit lagi. Au narang Alfred Jesus Pereira si tipe Bravo kami si dari spesial WPC kami si informasi dari la sala jangan untuk kerespati acontecimento aniversário. Insa precisa do combate a RNB maka resulta de informação que está da rua mas mate para que o processo de combate em si não insa. Sim, agora sim mahala combate maybe how larona kata iswa utama ni pinu how diang maruma mati larang antag how combate hotu ikus main maka wetang pali bitiman airwa. Jadi prosesso be cidadão mata né ita colar la consegue salva kan ita poi fatene ahi volume bot né dan show Sim. Idane ana sa ahi nebe makan sa ni volume maka anta kerja ke ya larana ba quando ini ahi suar meeting ona anta siramus buka dalam laheta tahu pamila wal ho wan sirade yang hakilar atau la consegue salvar. Se bem que uma que equipa convencional consegue salvar né Não consegue salvar. Salvar Sim. Ser cidadão não consegue né Sim, sim. se ini equipa acontecimento ni madrugada lá se pengader né Mana haula do acontecimento ni madrugada né sim. Dader la sala tukne. mas tu agora salva equipa mas ahi hamada não consegue Nah, consegue hamate. pronto obrigado feliz dia dele Obrigado. Ya, bom dia e tadi dia kemaluk sira a minha cara tulis vai tu boxira kata kusi area BTN 1 Tasitolu a minha cara tulis vai tu boxira kata que a madrugada por volta ia tupu tolu li minuto tolu no recém acontece incêndio ida e a área né onde resulta mo toda informação do mas que esse news acesso ia treino nota confirma kata o incêndio né mo resulta cidadão na rua la convida maka iha fatem acontecimento na raça enquanto malvira ho incêndio maka acontece iha madrugada né maka comunidade sirene informa que as países parte bombeiros Timor-Leste não to crescer fatem hodi salva que combate incêndio refere enquanto malvira nessa momento pode ser acompanha a equipa bombeiros maka utiliza na cataxira consegue salva do incêndio né mas be toikus maka rona fila fale kata iha cidadão na rua maka iha umalaran la combira enquanto mas down né parte polícia mos ia ona fatem acontecimento no mos equipa forense pode bele mai evacua sai cidadão na rua be maka mate iha umalaran iha acontecimento incêndio na raça mal
Mate pa. Isabel. Kau sendiri berpulis ah? Mana ni mamai? Bon, kau tu basic lah. Sama mamai kau. Kau tak ada penis ah? Mana ya? Ini benar ni. Ini ni. Yang mau be. Mana ni lah? Betul mana? Maksudnya mah, maksudnya orang mana yang mana mah? Betul. Maksudnya orang mana mah beda mana be? 이제 우리만의 informasi. Ah, Berapa tidur itu, Bang? ini saya sebenarnya. Saya itu kan. Di sini saya foto. Mau merah tangga. Ini mana? Level basically Facebook dia le profile. Asik. Oke. How much life? Bibi umur rapat malu. Ayah sana ni bulan berapa kali benenya. Usul kan apa? Tahu GP itu naga. Ada yang melarang saya ke tempat ini. Ini ambil momen ini.
Teka Maluku Sira hanesang ohing amia tulisan baita Bolsira kata acontece incêndio ida ia área BTN 1 Tasitolu e hatu ir informação de que SM News simu ia treino kata acontecimento né acontece e hatu tolu ho balão madrugada ia nebe ho acontecimento né Maluku Sira equipa bombeiros Rusi parte comoroniento o que se faz acontecimento o de combate incêndio né rasa enquanto Maluku Sira equipa bombeiros consegue hamate ahine ia tuku lima por volta da batuku neng equipa bombeiros consegue salva doni umane mai beto ikus rona fila falika tak iha cidadão naing rua maka iha umalarang resulta ahi la consegue salva vida enquanto Maluku Sira dau nemos equipa Polícia Nacional de Timor-Leste no forensic iha na terreno para hodi bele recoila ka hodi bel hasai mata isin cidadão naing rua tuir informação me maka SM News acesso mos kata cidadão naing rua ne hanesang cidadão feto no mane hanesang mau ho feton tuir informação me maka SM News sing terreno kata nessa mau ho feton be maka hela mutu kia uma dene no acontece incêndio nemos o de resulta ser na rua la convida Maluku Sira. Wah, hetan ter. Saya label babai sini tambah Facebook. Ali nih bahaya. Enquanto Maluku Sira to minuto tenemos sedang iha motivo lolos senhor sedang que belhetan cronologia que motivo lolos esse incêndio né enquanto parte polícia nacional de Timor-Leste iha na treino hodi bele halo identificação by iha incêndio refere. Ini Fatimah tidak pos mana pos itu mas. Ini Fatimah ini itu. Woi, parah lah. Balik.
Bola sudah tisung lagi, bola tisung lagi. Tidak mungkin. Auto na gya. Auto na gya. Ayhan. Yana sak. Ne ita labele loribali uta mane polisi forensic se loriba. Labele kutili. Procedure. Amne ro only one mane bahini. Amne simply sekali saja. Ya, mau cari espaço lah, tamat keluar ni, fatin keluar kami nak beli kau tamat toleran.
Mesti bisa paling kali aku kuat Parece muito que Geleira Roche, Rabin. gila lagi. Nyo itu Pak gila. Langsung saya sudah makan. Makan di sebelah. Sini Fatimah nih. Sini Fatimah nih. Sini ada Fatimah nih. Nyo mana Fatimah nih. Fatimah. Sini pos Fatimah nih. Foto mana? Ini Fatimah nih, dari katus Fatimah. Dari foil Pak pos ini pos berapa? Kita boleh foto. Ayah tadi, ngabai di baru mata, dari kata saya itu dia mesti bahan itu mesti bahan. Itu dokter mata yang nyala sih itu, dari katus. Ayah kemana? Situ di Fatimah nih, tahu tuh sih. Terus membantu dari ini cerita ini isi murid gitu sih. Ini kita masih makan. Dia que Malukshira mina fadna tulizo bai to sira kata ki ha madrugada acontece incêndio ira area BTN Santo Tasitolo e ne resulta ai ham uma ida não resulta não sira down afeto ida mana ida lá com vida e incêndio refere enquanto Malukshira ho incêndio ne maga parte bombeiros Timor-Leste to cresce fatem hori combate ai non è com to momento ne ahi matena enquanto cidadão na iruan memaka ahi hang lá com vida fatem ne sei equipa forensic atu mai halo identificação Malukshira também não fatem acompanhar essa informação e SM News Timor a mim sacar informação mais depois ira cada o acontecimento ne da parte polícia Timor-Leste musia na fatem hori hang equipa forensic ne memaka sei to e fatem refere hori halo identificação. So, fating klot los tama susar. Dia que Malukshira e a minuto balantang ami se fila fale melhor a tuliza ba de bolsira. Também espaço clot kalian ami labele tama li balarang. Então obrigado barak.
Kalian sama saya. Mana?